Pini puthot nili nali tumhan teachers awureng AWARSAI puthak sila so video long nang than pachini ponikpo kon ana pu sa vacancy sikiduma lapen kuso school along pen sika PAKLANG pon man la so details mate klar daga lam nang litum la so video long si thek pon long ikpo la son update nang litum kilong verje fan la so YouTube channel la bangke nang litum subscribing on latest update kilong verje fan bell arjan thekloi hoda stame nang litum berpon igder non tang te non ang ton pen details salam le lang polonang lapen chithan polonang tang te non pathek pen chithan polonang nili long do la advertisement anotis mate advertisement alu la penali tum non la screen along thek polong exi la so VORENG AWARSAI ka PAKLANG pon la bangke da office of the principal Diyungbra higher secondary school dima so long principal PAKLANG pon lo la penali tum manghuri dima so along kido podle kopisi ka PAKLANG ima putanali tum mathanang ne la dima so long le la so VORENG AWARSAI PAKLANG stami ili Karbi atum stami Karbi long la pen kapre district atum stami la so VORENG AWARSAI long bangai jogdun long ik la pen kadu ka stami jogdun long asinali tum stami jogdun ingon la pen adim kunat mala tanili nang than pachini ponik po la pen ison alam nil so details nang than te aprang na pachini igdet po la so school ke do la bangke dak ni non nili ke do bom la so dimpen bang chi hailu ilo kilometer ke thom baksi dolo la sinali tum jogdun igvekji pulte nili fanle nang contact jog igji nili adim long man nang pon ik ponali tum panodak nang na paching kidun po kusons ki jog nang ji mala so details nta nili nali tum panang than pachini lapo ase non ang ton pen details lang paprang lang iklo nang chethan polo na kicheng sila bang kenali tum contact details ta ki pipondo email id stamina ki pipondo so email id la pen la contact number hini ki piadim theklongji nali tum la so a number long le nali tum call pen stami dak details la bangke nali tum chini ikpu la pen la so advertisement da ka PAKLANG pon la bangke nali tum theklang si 14 June 2024 la pen advertisement notice lo la pen a job la bangke ningkan isi a permanent da contractual basis la pen da ke tok ponta dolo nali tum thek pon long ikpu la pen nili dak details an bang nili dak point nang than pon chot po Diyungbra high school and pen stami dak invite phone la application standard form donang pola standard form at assam geje padna na so form along nali to fill up si kinang so documents pc jognang po la pen apus la bangkining chibi gon apus la bangke 1 year fanchot 1 year pendet puthat nali tum jong se claim to lang play renew thunang po la pen dage tok pondo the application must address to the above address on before 25 June la so chiklo 25 June aprang sinalitum jong si jogdun exi puta nalitum la so aprang si jogdun ignang po la pen interview ki enpon jia det la bang kedak 28 June 2024 sidak interview bang enpon po apor la bang ke 11 am la pen la son thak apu sa details non lang po nang ko pipilong si duma nalitum theklong ji serial number 1 along bang name of post labang ke biology mate botany so subject teacher upon a post da isian people lo so son taxi number 2 along biology zoology subject zoology subject first time subject teacher upon time da post ba puthot isi dak nangji son taxi da number 3 lon alitum theklongji physics subject teacher upon time da isian post bang people iglo vacancies bang ke number 4 lo nalitum theklongji chemistry subject teacher of first time da apos asian people lo akola son thak star number 5 lo nalitum thek pon long exi mathematics subject teacher of first time da apos labang ke asian people lo la pen dak number 6 long demonstrator the subject of first time da flea and dak people lo la pen lab assistant of first time da 3 and apos people lo la pen number 8 long lab barrier first time dak 3 an pipon iglo asi kadu ka pen dak apus la bangke nani tum thek pon long igji 15 an dak apus vacancies bang do iglo la sinali tum jong si jogdun igvekji claiming tung pulte nali tum prabjin pen ki jogdun ji afansi nilhin pen stame tuning ripon iglo la pen nili amus tami pu iglo nali tum jong si claim igvekji la pen jogdun igvekji pulte nali tum prabjin pen jogdun igon ki do din adim ta me ola pen school ta me ola so school la bangke so school ke la pen education details mate ko education qualification details man dak lo ka cha leng deng kon an sinang zima dak people la education details la bangke number a long for the post of graduate teacher science msc la ne charlie rang po la pen b number long for the post of
demonstrator apan BSc complete nang po lapen physics chemistry biology lahai ta unang po lapen number C long dolang for the post of lab assistance apan it says pass nang po science stream pen lapen D number long bang for the post of lab barrier apan stamina it says pass nang po labang ke ajat streams tamichok arts pupilo science pupilo la bangke nalitum na sodium jogdun example te dake thom andaga post bangke pipondo apela son thak si age limit la bangke dake tok pon do nalitum la screen along tek pon long exi age limit la bangke for the post of graduate teacher upon la bangke 21 to 38 years on arta banang po na son thak si dak lab assistance la pen Librarian upon bang 18 pen 38 years anang pola pen candidates belong to OBC and OBC category are entitled to 3 years election banda pipon la pen la son tak si SC ST tumpan 5 years an tak pipon lo la pen salary bang anali tum la screen along tek pon long ekpo kon an si kilongji la pen ki PG ma the fixed pay structure of the contractual teachers and other contractual employees science stream are as so below postgraduate teacher jong se do pulote alang litum like 20,000 bang pipon po lapen dia ita postgraduate teacher afan post upon bang 20,000 lapen like demonstrator afan stame dak 15,000 lapen lab assistance afan dak 10,000 lapen librarian afan le 8,000 an at pipon ekpo screen along nang litum tek pon long ekpo la son tak si prabjin pen nang litum jong si jogdon example te prabjin pen jogdon igon before 25 sidak last date ki pipon 25 June si last date lo la so prang na litum jogdon ang po la si kulo so pus along na litum jogdon exima la so pus na litum chongwainan la pan jogdon igon jong si kachar leng deng na litum lan an si Charlie lopul na litum jogdon ek long exila pen details bate klar dagalam chini ji afan na litum la contact number ki pipon do la so number long le call tame la pen nili fan len nang calls tame jog exi lapen adim labang ke nirin nalitum hana PAKLANG dun ikpo jong si jog dun example te la si ili Karbi tum stame ke claim dun si kimela lapen la school long Karbi tum stame ke than abang do difu pen ke bang ta do nili bahini ne bang thomne do la school long la si nalitum stame fere nang ne bang adim bang jaga pura fere nang ne dak dima so stame ili Karbi tum do iko nalitum ombangso goldfield panimur koka kedam tumi chini ponik pokar anse Karbi arong duma vema lapen la school kunat ma pulotang te la school la bangke nang litum la west penete bok headlo kirni charali pen bangkel an kahlo kia velo la si prabjin penalitum jogdon exi fansi nilihin penstame tuning riponik lo tangti pinya video long bang la anleng ton ponik na si dumi thakmi kadu kavi Karbi Tish 2.0 YouTube channel long kelang rado anafans tami nilihin pen KARDOM